U uživanom gradu Metropolisu, ispod uživanih ulica i visokih nebodera, nalazi se skriveni svijet nepoznat većini minus svijet koji naseljava zajednica pametnih i snalažljivih miševa. Među njima je miš po imenu Pametnjaković, čija nesitna radoznalost i brzum čine ga posebnim u odnosu na njegove drugare. Jednog sunčanog jutra, dok su zlatni zraki sunca probijali kroz pukotine nadzemnog grada, Pametnjaković je naišao na misteriozni uređaj minus, daljinski upravljač za kran koji su ostavili radnici na građevini. Sa iskrom maštovitosti, Pametnjaković je smislio plan kako iskoristiti moć krana kako bi pomogao svojim drugarima miševima da prikupe hranu s ulica grada, poduhvat prepun opasnosti ali ispunjen nadom. I tako je počela velika mišja operacija krana, hrabra avantura vođena upravo od strane Pametnjakovića, gde je on okupio svoje drugare miše i u složan tim, svaki doprinoseći svojim veštinama i snagama nobile ciljeva. Zajedno su se upustili u nepoznato, prolazeći kroz opasne lavirinte ljudske civilizacije s hrabrošću i odlučnošću. Pod čvrstim vođstvom Pametnjakovića, miševi su upravljali kranom s veštinom i preciznošću, njihove male šape manipulišući kontrolama spretnošću rođenom iz nuštnosti. Noć za noć, upuštali su se u svoje tajne misije, hrabreći se pred opasnostima urbanog pejzaža kako bi obezbedili hranu za svoju zajednicu, njihovi duhovi nepokolebani opasnostima koje vrebaju u mraku. Ali usred njihovih trijumfa, senka se nadvila na horizont minus lukavi protivnik po imenu Brkovi, mačor koji je svojom lukavštinom ravan njegovoj žesti. Odlučan da pokoleba miševe i prisvoji njihove plenove za sebe, Brkovi je osmislio opaki plan kako bi sabotirao njihovu operaciju, plan rođen od zlobe i pokretan gladom. U sudbonosnom susretu pod Mesečinom, Brkovi je izveo svoj napad, njegove oči sijale su zlim namerama. Ali Pametnjaković, uvek budan, primetio je opasnost u posljednjem trenutku, njegovo brzo razmišljanje i snalažljivost preokrenili su tok bitke u njihovu korist. Sa veštim pokretom kranovih kontrola, poslao je Brkove u povlačenje, njegovi planovi osujećeni iznalačivošću jednog malog miša i njegovih vernih drugara. I tako, sa Brkovima poraženim i njihovim jedinstvom snažnijim nego ikad, Pametnjaković i njegovi prijatelji nastavili su svoje avanture u podzemnom svetu, njihova srca puna nade i duhovi nepokolebani pred izazovima. Jer su znali da čak i u najmračnijim vremenima, svetlost prijateljstva i saradnje vodi ih kroz, osvetljavajući put ka boljem sutra. I tako, legenda o Pametnjakovi.